Ksenija Šovč, ruski jazik, 7. klasa, pierwsza godzina, Stepan Hostinjak, výstup klovna, nastavna jedinka. Dobry dzień, mili školjare. Evo počiname peršu godzinu s pomocu medijoh, televiziji. Povedzme, že to nie bude školska godzina, ale TV godzina. I ja bi vam žadala perše poveže, jak budeme robić. Znači, potrebne vam i učitanku, i gramatiku, i teku, že bi se mohli provaziti, že bi se še uključovali. Ja vas budem, znači, uključovac na takuzin šaki sposob, jak poteraz, normalno, ali žadam, že bi se nje bili pasivni, že bi se sotrudzovali, uključovali še i rozdumovali, jak co znači, že sme i poteraz robili. Perša naša godzina, to bude analiza pisnji, ktorú napisal pisatelj Stepan Hostinjak, a volaše výstup klovna. Znači, trebala bi vam čitanka teraz, dakle vam pomalše pripovedam, že bi se ju našli, že bi se ju porihtali i otvorili na 89. boku. Znači, ešte raz, Stepan Hostinjak, výstup klovna, 89. bok. Ja to napišem i na tablu. Nazdavam še, že ste našli tu písňu i mi ju za počatok, to jest ja ju vám prečitam. Stepan Hostinjak, výstup klovna. I vybehnul klon, poznati ocec široho šmichu. Nješkav on nadumal mesto šmichu spričiniti čudovanje. Nje čudovanje, zanješenost. Točku počina so s tim, že kto zna odkad vybera slovo. Vyskakuje na stol, co ma 5 nožki i počina šmirglat slovo. Ono še na isce počina bliščic i na koncu je bliščace jak brilijant. Patrače nje šmeje, nje čuduješe, već klon nadumalcoška inše. Se nadut slovo, že bi bilo holjem take, jak 5 indijski sloni. I toto še mu udava, a publika še vecej nje čuduje, ali uvažno patri na njo. Klon išće baržej probuje elastičnost slova, vicahuje ho i hore i dolu. I pravi z njoho bistu Magdaleni i drevo. Ošmih sekol od publiki na 20.000 milji. Obnjalaju zanješenost. Zažljem klon bi bul šaljeni, kad bi trimal, že tu treba položiti točku. Nje. Nezvičajni výstup klon zakončuje s prikazovanjem stvarni češkosti svojho slova. Vonjak dvihač šterhi dviha slovo ponad hlavu. Ljemco mu muskuli od usilovnosti nje popraskaju. Publika njeljem zanješena u ekstazije. Publikiše ani nje šnilo, že slovo može buc češće od človeka. Već je klon slučajno pošpocel i slovo spadlo i rozbiloše na 2 časi, a z njoho viljecela najobičnejša pljeva. Tak, prečitali sme písňu, nazdávam, že ste ju provadzeli, že ste rozumeli, dakuz je nezvyčajna, ali znate, že u 7. klasi sme mali dost prikladi tej sučasnej, modernej poeziji i že ju dakedy može biti nje tak ljehko rozumic, ali evo mi počnjeme pomali, jedno po jedno i potolkujeme, a tiž i, znači, jaka forma, fajta, pisni, stilski figuri. Nazdavam še, že se obačeli,
že ta písňa tako zvyčajna i potim, že zdabe na kratku pripovedku. Znači, že ma elementi pripovedki, ma fabulu, cek podžioh, a u centru še nahodzi nie klon, jak je u naslovu, ale slovo. I najveće budeme u stvari pripovedac o slovu. Takže i napišeme motiv, to bude motiv pjesnji. Slova i jih značenja. Počina tak, že klon vybehnul i vycáhnul slovo i počal ho šmirglať. Teraz treba, že by sme rozdumovali, keď šmirglal slovo, znači, že ono mušelo buď zo tvrdoho materiálu, hej? Znači, že by še mohlo šmirglať, muši buď zo čohošik tvrdoho. Poznejšie zapišeme i povieme, že co to znači. Šmirglalo toto slovo, znači dalje, patrime do čitanki, dok ono nie postalo bliščace jak brilijant. Tu máme už druhé značenje slova, znači, že je bliščace jak brilijant, i musíme rozdumać, že jaki brilijant. Dakle, zrozdumajce, že jaké by bilo slovo, keď to šmirgla, keď je tvrde, a jaké jak brilijant. Ja še nazdavam, že se pri svoj šitski pri televizorok i možete ljebo u sebe, ljebo nahlas povest i rozdumovac, že jaki bi to bili slova u normalno prenešenim značenju. Hej? A ja vam povem odvidi, već kaše vi u stvari preverice sami, že jak se rozdumovali. Znači, toto tvarde slovo, perše, to bi bilo slovo, ktoré mocne, jak dajaké obecanie. Znači, zapišeme tvarde slovo. A dalje, slidujuще, co sme spomli, brilijant, poneže on drahocini kameň, poneže je bliščaci, také to bude i slovo. Krasne, pricahujúce, vredne, ktoré má naiste pravu vrednosť. Tak môžeme i zapisať. Znači, krasne slovo, drahocine, má vrednosť. Evo tak, pozapisujte sebe, poprepisujte. I predlužujeme dalje čitac, časi pisnji. Posle toho, co nadumal klon? Opet se dalje co šlidzi, co nadumal? Nadumal nadu slovo, že bi bilo take jak 5 sloni. Zadumajte jaki jeden slon, jaki 5 sloni i jaké bi to bilo slovo, ktoré má takú veľkosť jak 5 sloni. Znači, jakež ohromne, což ka nemožljive, to jakež preteriovanje, preuveličovanje i take vecka bude i toto slovo. Znači, jakež preterane. Može biti nezvyčajno poves, preterane slovo, nije baš hasnujeme. Barže hasnujeme preteriovanje i preuveličovanje, keď hasnujeme jednu stilsku figuru, o ktorej budeme poznejšie bešedovať. A teraz predlužujeme dalje. Co še slučuje s tim klovnom i slovom, obratite tam na drugi bok, pri koncu nadumal klon
dzvihasto to slovo. I hvari, že ho tak dzvihal, že mu skuli ljemco nje popraskali. Co možeme z toho zaključiti? Znači, že toto slovo bilo češke, hej? Češke slovo. Či máme češke slovo? Nažalj, postoji i češke slovo. Až bi sme mogli dodati davjace slovo. Davjace slovo. Zname šitski jake to. Ja nje baš veljo te raztolkujem, nazdavajuci še možeme še posle i vraciti, že rozumice, ali še možeme i vraciti. I na koncu še tot klom naš pošpocel. Pošpocel še jeho slovo spadlo, rozbilo še hvari pisatelj na 2 časci, a z njoho vilje cela najobičnejša pljeva. Znači, toto, co sme hvareli, že slova i ich značenja, vidite, otkad sme rušeli tvarde slovo, mocne. Kad co poveme, to tak i znači. Slovo može biti krasne, mile našej duši, našomu šercu, drahocine, za da koho toho čuje, ima bardzo veljku vrednost slovo. Možeme preterjovati, da co zvekšovat, co u stvari njema pravu vrednost. A slovo, nažalj, može biti davjace, češke, które nas priciska tomu komu poveme. I na koncu, jak sme hvareli, pljeva. Mi už spominali, co to pljeva u jednih pisnjoh, ali ja vam teraz išće raz spomnjem, že toto ti lupki kolo zarenka žita na klasko, ktorý keče tlači žito, ktorý tedy še tak pošekaju i oni bar zljehki i oni ljeca. Znači, kad toto slovo bilo jak pljevaše, u stvari rozljetalo časi joho, vecka to take ljehke, prazne slovo, ktoré nema vrednost. Evo, to normalno že nje šitskih značenja slova mi potolkovali to ti, o ktorých náš pisatelj Stefan Hostinjak rozdumuje u tej pisnji i ktoré nam znači vinoši. A mi z toho, co možeme zaključiti, rozdumajce perše sami, co bi nam pisatelj poručil. Nazdavam še, že se prepisali. Znači, co nam pisatelj se poručiti, že bi sme všelijak trebali merkovati na slova z ohľadom, že oni majú perše svoje značenje, majú moc, majú čežinu, môžu buď znači, jak sme už hvareli, ja vám zažlem povtorim, dúfam, že nie počkodzi, i slova ozbiljni, na ktorých še može dahto oslonic, to ti tvardi slova, môžu buď, co priniešu dobre da komu, môžu, ktorí hasnujeme tak, že u stvari poveza dahto povelje, bo obači, že to nie baš ani mada jaké značenje, toto preterane, že to nemožljive i že može priciskati da koho, uvrediti, povrediti, a že može biti take, že nema nijake značenje. Takže ešte raz, znači, treba, že by sme merkovali na svoje slova, znači, jak ih hasnujeme, jak ih vyhvarjame. Postoja i prislovki, u ktorých slovo pohasnovani u ruskim jaziku i drugih jazikoh. Ja znam, že ih znace, bo sme spominali. Probujte še i tu zdohadnuc, ktorý to prislovki bi boli, za še spomina slovo. Ja vam napomnim jednu prislovku, že krasne slovo i željezni zveri otvera. Krasne slovo i željezni zveri. Vidite, jaki kontrast. Željezni zveri češki, z mocnoho materijalu. Češko ih otvoric,
ale krasne slovo ih otvera. Znači s krasnim veľo vecí postihneme. Krasne slovo stihšuje i hnív takoho. Znači, keď to sme bešedovali skoro, že keď máme daco negatívne zvadu, vše lepše s krasnim slovom, bo ono stihša tot hnív, a keď zo zistu miru odvitujeme, vecka bude ešte horše. Postoji i slovo oštrejše od mača. Jaké by bilo slovo oštrejše od mača? Rozdumajce. Jaké by bilo? Mač oštri, a slovo hvari ešte oštrejše. Mač nažalj reže, zadava boli, rani, a slovo hvari ešte oštrejše od mača. Zadumajce, jaké to slovo, keď ono ešte oštrejše, jak ono boli, jak ono nanoši rani i jak ono povredzuje. Ali zakončíme ešte so prislovkami, ktorí veľo krašće poručujú, a to, že co hvaril mudri car Solomon u svojich prislovkoh, ja to tak prepripovedam, on hvari, že ljubezni slova to med, slatkost duši, lik za celo. Znači, znova vidíme, že i on nahlašuje, že dobri, krasni slova jak plivuju njeljem na nas psihično, ali až i na naše zdravlje i celo. I išće jedna prislovka jeho, zlatni jabluka u stribernih sudzinoh, to slova vypovedeni u pravim čaše. Znači, to znova budu krasni, dobri, pozitivni slova, ali vidite co ještě važne, vypovedeni u odvitujucim čaše. Znači, i na tom musíme merkovac, njemoše utori šitsko, co nam na našim rozume, lebo jak našo ljudze hvarja na jaziku. Zostim bizme na dejaki sposob potolkovali značenje pisni, toto co nam pisatelj poručuje. Keďže budete mať ešte pitanja u jazi toho, znate, že môžeme kontaktovať prek Google učalni i dejaki materijali tu ešte môžeme položiť. A teraz opatrime tot tak volani tehnični bok, lebo jak mi to voláme, forma pisni. Znači, jaka bude forma pisni, popatrime perše i preanalizujeme. Ja tako spisala na veljko, takže teraz mušim, že bi se mogli vidjeti, čitati. Takže teraz tu napišem forma. Forma pisni. I znova vam davam času, že bi se sami opatreli i znam, že vi to uznate, že vam ne bude ani kuš češko idem po patrice. Po patrice na pisnju, hej, na strofi, na stihi. I vidite, že su nje iste dlužini, že nemaju iste číslo stihoh na strofi duma, že stihi nemaju iste číslo skladoh, možete šljebodno preveriti, rozčítať to ti stihi i uvidíte, že su bar rozlični. Drugi kriterijum, to, ktorý spomíname, lebo rozpatrame, to rimi. Tu nemáme ani rimi i verim, že se zaključili, že šitskih utorice, ja kad bi ste tu boli u školi na hodzinoh, že to šljebodna forma pisni, lebo šljebodni stih, pisnja šljebodnoho virazu, znači šljebodna forma pisnji. Znači, ešte potolkujeme, jak je to knjižovni rod, lebo žanr, z ohľadom, že to pisnja, že poezija, verim, že tako je šitski kričice i znace, že to lirika. Evo, ja vam pomohnem, lirika. Publika za publiku še spomina čustva, ali mi še barže vježeme za slovo, znači slovo to výraz dumki, perše máme dumku, vecka máme čustva, a vecka vyhvarjame slova,
Та з того і заключуємо, що tu є велjo чувства і zato, як фajta книжовна, то lirična пісня, znači knjižovna fajta. Znači lirična, refleksivna pісня, pretože глибоко ще роздумує о поруки, які мають слова і наша беседа. Ostali nam stilski figuri, ktorі тіж, верим, že легко препознаце. Попадьте і відео тексту і поглядайте, верим, že ste da jedni tako zamerkovali. Jedna od perših stilskih figuroh, to že slovo bliščace jak brilijant i znace, že to porovnanje. Druga, ktorú spomína pisatelj, to že slovo jak pec indijski sloni, або не že to preterjovanje lebo preuveličovanje, zname, že to hiperbola. Dalje, niže na tim boku opać se ostatnji stihi. Na 89. boku pisatelj vari, že ošmih sekol od publiki, poneže ošmih ne može sekac. Vi tako znace, že to, ktora stilska figura, keď čo oživljuje, to personifikacija. To se možete zapisovati u knjižki, možem vam prek interneta poslati toto zapisane. A máme i ešte jednu stilsku figuru u ostatnjem stihu tej písni, na sljedujućem boku, variže z toho slova, ktoré še rozbilo, vilje cela pljeva. Pljeva znači metafora, to bezvredne slovo. Zosim bi sme zakončili tu peršu našu hodzinu, TV hodzinu, jak bi ja ju navolala. Nazdavam še, že ste me mogli provadziti. Napišete mi svoje rozumenje, reakcije, že bym znala jak dalej, bo všetky u tim ešte nemáme iskustva dosť. Nazdávam sa, že vám nebolo dopito, že ste provadzeli, že ste dobre. Za teraz doviđenja, vidíme še.